برنامه عالی قدر. امیدوارم همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند خانواباد هم باشین. درود خداوند با خانواده یکایک شما. انا سال نوی می آمدگی تو مبارک شود. خدا کنه که سال 2000 یعنی 23 برای شما یک سال پر برکت در خانه شما باشه. البته که تبریکات سال نوی می شود فردا خدا خواه و فردا نصیب کرده را تمام همون جنبست امساله را هم برای شما پیشنهاد میکنیم. یعنی از مستقلی خادم خلق براتون پیشنهاد میکنیم که چیکارها کردیم، چیکار کرده ایستادیم و آینده چی نقشه ها داریم. البته که فردا انشالله که پیشنهاد میکنیم. امروز جواب با سوال ها تصمیم گرفتم که یعنی که با سوال هایی که شما میمونید با همون سوال ها هم جواب بدم. دیگر خیلی نویس قطعی نیست، یعنی کوتاه یک 10 مینوت و 5 مینوت و 6 مینوت در سوال ها جواب بدم. یک برادر با نام فیسبوک بود چیزی بود 4 سوال موندگی بود. یکم سوالش یعنی 4 سوال است، یعنی یک سوالش با خودم خلق باور کنه میشه و یا خودم خلق بعد از بگیم که آمدن واقعی خودم خلق میشه یا که نمیشه. نه خلاص با سوال 4 تا سوال داشت. سوال دیگریش درباره بگیم چرا استانه دم و نحل میزنه دم و پاشنه میزنه. خلاص اینه که یک با سوال 2 سوال دیگه در خاطر بیا میگم من راستی ننوشتم دیگه نخوندم هم ندارم گفتم نیافتم از پیشترک گفتم امروز سوالش تم یک بار دیگه پیدا کنم. اگر همینجا باشه برادر اما هر 4 سوالش نوشتم بگیره با خوب میشه. اگر چی کردم اونو ببین. اولین چیزی که با خودم خلق یعنی که باور کرده میشه گفتگی سوال ده. ببین برادری عزیز، در این دنیا فقط یک چیز است ده انسان باید با خودش باوری داشته باشه. من هم خیلی میگم این فهمیشی من است. وقتی که تو در خودت باوری داشته باشی کسی ترا لخطران کرده بالای سرت سوار شده کسی ترا یعنی تایپا کرده نمیتونه برای که تخ در خودت باوری داری که اجازت نمیدی این چیزا. اولین چیزی که باید اگر تو در خودت که باور داشته باشی پس تو به یگان پروا گفتی همون گپو لبوی کسا نه تنها خودی خلقه بلکه برای دیگر انسان ها هم میتونی که شما باوری کنی. یعنی این جوابی ما هست. و ببینید با یک انسان باور کرده خاموش ایستادن همی است که یعنی که هر کاری تو میکنی تو پرافیک رو چی ما دمدمی رفتن میگیرم این اشتباه هست. هیچ کده باور نکن، خودت باور کن، اوورین در خودت باش. میگن که اگر که در خودت باوری نداشته باشی سفر نبرو میگن، یعنی که میدان نبرو میگن. تاجیکای ما خیلی مطلع را دوست میداریم پیش ما. تاجیکای ما خیلی مطلع زیاد هستن که مثلا اول انسان به خود باور کرده بعد میدان برای یکتگی برای همه وقت به خودتون باور کنید با کسی دیگه نه. باوری به خودتون باشه که شما را کسی پایمال کردن نمیتونه، کسی حق شما را خوردن نمیتونه، کسی شما را چمو کردن نمیتونه، کسی شما را در گردنتون سوار شیدن نمیتونه، کسی شما را فن کردن نمیتونه. از همه مهمش شما را فن کردن نمیتونه. یعنی اگر همین خودتون که باوری داشته باشین پس دیگر همه دا باور میکنین. برای چی؟ برای که باوری دارین شما را هیچ که تایپو کردن نمیتونه. دیمین چیزی که گفت برادر استانایف هم در نحل میزنه هم در پاشنه گفتگی سوال داده است. ما یکم بار نه در نحل زدگیم
нар дар пошна. Агар ки гарчанд ман дар наҳли дар пошна задеста бошмам, значит як малатоқ қати задестам, яъне дардш бояд як хел бошад. Бибин ҳамватани азизам, дар ҳолате ки агар худат айби худта надонӣ ки айбат чӣ ҳаст, бигем ки ислоҳ намешавӣ. аввалин чизе ки агар ту дарди худта эҳсос накунӣ, пеши духтур намеравӣ, яъне ки бояд ту бемории худта ҳамон гӯем ки бояд эҳсос кунӣ ки ту бемор ҳастӣ, бояд пеши духтур барӣ. мо ҳама вақт як одат дорем, яъне ҳамин ҷои остановкошон ё ҳамин бидр санг мечинанд, намедонам чӣ. бибинед бародарои азизам, кадом саволоз ман ҷавоб додам? Чорта савол буд. Саволе ки бигем дар наҳли дар пошна мезанад. бибин бародарои азизам, агар ҳар як инсон бемории худша надонад, мегӯянд ки духтури ҳар як инсон худаш аст, яъне ки худат бояд бемории худта табобат кунӣ. мо ҳама вақт дар ҳолате ки гуноҳро дар дигар кас меҷӯем, мо худмона ислоҳ намекунем. мо агар ҳама айба дар худмон буҷӯем ки чаро мо дар аҳвол задем, чаро Имом Алӣ тонист гуфтаги савола битем, значит айби мо аст ки мо иҷозат додем. айби мо ҳаст, мо иҷозат додем. Значит чикор кардан дар кор? Ислоҳ кардан дар кор, ки то ки мо иҷозат надем. ман дар наҳли дар пошна задагӣ нестам. бояд мо ислоҳ кунем худмона, яъне ки намонем. мегӯянд ки аз бузургон биомӯз, мегӯянд аз хатогии ӯҳо, аз ҳамаи чизи ӯ биомӯз. ва имрӯз мо воқеан ҳам доимо дам узбека гунаҳгор мекунем дар зиндагимон, дам дигар каса гунаҳгор мекунем, дам дигар каса гунаҳгор мекунем. ман дар ҳам баромадам, хуб фаҳмондам ки ва хуб ба ҳам одами мефаҳмидагӣ дарк кард ки майли Имом Алӣ гунаҳгор ҳаст, мо намегем гунаҳгор нест. аммо савол ба миён меояд ки Имом Алӣ ку дар Тоҷикистон ҳаст, Россияда ки пеши шуморо гирифт, дар Аврупо ки гирифта истодааст пеши шуморо, дар Россия ки гирифта истодааст? чаро мо дар Россия 30 сол чи тағйир наёфтем? Фақат мардикорӣ, баръакс, минус кӯчаровӣ дар ҳамаи кор задем рафтем. яъне ки иҷа моро ки карда истодааст, мо худмон карда истодем. худмон, яъне муттаҳид нестем ба якдигарро бигем дӯст намедорем, якдигарро эътироф намекунем. ҳамон чизи кишти коре ки ҳаст доимо ки дар дохили Тоҷикистон мо ё Ӯзбекистон ё Қирғизистон ё Амрикоро гунаҳгор мекунем ки айби ӯ ҳаст ки мо дар ҳамин аҳвол омадем задем. ва дар хориҷ ки биромадем, мо якдигарро гунаҳгор мекунем. мо якдигар да айбҷӯӣ мекунем. якҷо шавем, бегона да айбҷӯӣ мекунем. агар ки гуфтиам гапо аз бегона дур шидем, якдигарро айбҷӯӣ мекунем. яъне бовар на дар бегона мекунему, на дар худӣ мекунем. ман дар ин масъала гуфтам ки мо худмон дар асл гунаҳгорем. гунаҳгори аслӣ мо ҳастем. яъне бибин, як дона гирга дар дуруни як ҷо маҳкам ка ва дар 10 ё ки 20 30 қасоба ё 100 қасоба дар дасташ корча бите, бугӯ бидро ҳамун гирга калаша бигӣ, якташ намедрояд. не ки 1000 гӯсфанда дар дуруни як ҷо маҳкам ка, як дона қасоба бугӯ ки як гӯсфанда бикаш, остиноша боло када, корчаша дар миёнаш баста, бо войма када, хича реклама када дромада, дил хо гӯсфанда ай почаш мекаша, мебурора, калаша мегира. барои чӣ? барое ки гӯсфанд хаб мекуна, местана мегаза. гӯсфанд дандон надорад, дандони мегазидагӣ. бояд мо шумо гӯсфанд набошем, бояд гирг бошем. гуфтам дандони мегазидагӣ дошта бошем, яъне иҷозат набояд битем ки як каси дигарро дар калаи мо сухор шавад. як каси дигарро иҷозат надиҳем ки ӯ болои сари мо дилхоҳ корша бикунад. аз як данғара ҳаст Имом Алӣ Раҳмон. Имом Алӣ Раҳмон як бачаи калхоз аст, як совхоз, як бачаи совхоз аст, як бачаи бепадар калон шидагӣ аст. мушкилиҳои зиндагиро бисёр дидагӣ аст Имом Алӣ Раҳмон. медонӣ намира?
در جایی که این انسان یک راه انسانی آدمگری را باید بگیره که بیست ما همه احوال دادیم به اشتباه دیگر انسان ها. امروز که قدرت در دست ما هست من نباید این چیز راه بدم که مردم در عذاب بزنه. گفتگی گپ باید در کلای بیشتر تو بخوره. اما متاسفانه برای چی؟ برای که ما و شما هیچ وقت درباره امام علی بگیم که با یک پنیتی اصلاح نایستادیم. کدام انسان از درگرد امام علی رحمان همه لیسیدن، نمی چرتی کردن، شکلی کردن، لیش بیکو زندگیش بگذاره. ما تاجیک پایمال داریم. بیگانه ما را پایمال کردگی نیست. هیچ کس بیگانه ها ما را پایمال نمیکنه. ما خودمون را پایمال کرده ایستادیم. این چیزا باید درک کنیم. نفسی ما، بخیلی ما بگیم که یعنی ما یکدیگر را دستگیری نکردنمون میدونم همه یک خیلشیده نمیتونه. نه که وقت ساعت میشوه که یک انسان یک تلچوک دادن، یک دستگیری کردن باعث تغییرات حیاتی او میشوه. و حیاتی که تغییر یافت روز میشوه همون هم دستش باز در یک هموطن دیگر میرسه که حیات یک هموطن دیگر تغییر بیاد. یعنی این چیزو را باید ما نیکی ما دور هستیم از یک دیگر نمیکنیم. واقعا ما میگم نمیکنیم. کجای دا باشه من گارانتی تو نمی حاضر میتم اگر که شما تغییر نیافتین هموطنای عزیزم امام علی براوا دیگر کس بیویا تغییر نمیوین تغییر. فقط دستی سخت در کار است. بالای سر شما جاز که بسته گفتی همون گپو نکازت کده بسته. شما آدم بد میبینید. شما آزاد میخواهید بدن و میخواهیم پریتم کدام آدمی برای شما دلجن است که زندگی شما را گل وارین کنه بته و شما باید هیچ کار نکنید. اگر که شما را بگید نه کار نکنی اشتباه است شما او را شو میبینید. میآید یک گروه دیگهش میآید شما را 30 سال دیگه یا 70 سال دیگه یا 100 سال دیگه با او دنیا شکمتون سر میکنه میگرده میگه بیشت میره. صبر که تو قد که میبرورد ملورا پول هموگا با در کوچه سالا کالا را میپشونه پول شما را میکشه در طرف دیگه. نو پریتم نیخرین از زندگیتون ایواز نمیشه. شاید بعد میشه و بهنی مای را میدونم. مای را حس میکنم. مای را میفهمم. بعد میشه از زندگیتون بهنی. اینا من هستم نیستم. این همه اولاد امام علی شکسته شود تا اگر انسانی که جاز که نباشده بالای سرتون و سر بتن و گفتی همون گپا شما را 1400 سال با وعده او دنیا اومدیم و باقیشه با وعده او دنیا دا بیش دمیریم اونجا دیگه شراب و انتهور و کیف صفا و 12 تایی و 40 تایی دختر اودیخ میکنین میگردین اینجا هیچی نمیکنه عذاب بکشین پکا ما اینجا کیف کنیم شما اونجا کیف میکنین گفته بگردن اگر با اینمی احوالتونه. یکی از سبب های اروپا پیشرفت هم همین است. بگیم که همین چیزا رو از بین گرفتن ممکن نیست. و دیگری چیزی که بعد دائما ما از یوری از دیگر کسا مینالیم نالش میکنیم چه با یوری پیشرفتن دنیا را یوری پراولیا داره دنیا را فلانی پراولیا داره دنیا را پراولیا داره. ولی برادر میتونن پراولیت کنن. میدونیم برای چی؟ برای که در تمام وقت ما فقط یک مقصد داریم تا اون مقصد رسیدن است. ما مقصد دلنیش آینده نداریم. مقصد دلنیش آینده ما دزدی است. آینده ما مقصد ما دزدی است. تمام. ما برم تماش دا کار کنم دزدی کنم. ما دکتر دا کار کنم آدما را غارت کنم. ما فلان جا دا بدرم کار کنم تا نموجا را ما میخونیم. نه که مردم اروپا یا امر کار میکنن یا امر میخونن. مردم یوری مرده گوری سحر قطعی خواب میخیزه کتاب قطعی خواب میروه کتاب قطعی خواب میخیزه توالت در کتاب قطعی میشینه اوقات چه کتاب قطعی میخوره. واقعا است اوقات چه کتاب قطعی میخوره. بگیم که خوابش کتاب قطعی خواب میروه. من یوری را دیدم سومدار هست. این همیجا بگیم که یوری ناتسانال نیست. سومدار هست. گرنی سومدار هست. افطوبس قطعی میگرده.
фирма дора кор мекунад, автобус қатӣ мегардад. рӯзе савол шинос аст. гуфтам бародарам як чӣ мехоҳам пурсумад. гуфт ҳо. гуфтам сагра пул дорӣ ая тараф, зиндагит хуб ай, хона дорӣ, пул дорӣ, мошинам дорӣ, мошини қимат дорӣ, зиндагит соз, не ки чӣ ба ҳамин кор да автобус қатӣ мерай? чӣ ба автобус қатӣ кор мерай? чӣ ба мошин қатӣ намерай? да савол додам. ҷавоба бибинед. ман аз хонам то ҷои корам 40 дақиқа вақт дорам ки то бигем ки ҷои корма бирам бирасам. агар 40 дақиқа мерам, 40 дақиқа меом. агар ки ман 40 дақиқа рафта, 40 дақиқа омад, ма сари рул да сарф кунам, ман фалон қадар китоба дар як сол намехонам. яъне аз фалон қадар чизҳо ман ногоҳ мемонам, намефаҳмам. барои ҳамун 40 дақиқа ма дар автобус мешинам, хотире ки 40 дақиқа китоби дига бихонам. мегӯм хонада мехонӣ, туалетда шитагӣ китоб мехонӣ, дар дуруни ҷога то вақти хобта китоб мехонӣ, интернет намегирӣ. яъне ки дора интернет, як гирён мекуна интернетча барои ягон информатсияро дидан. умуман ягон сайтда регистратсия нестӣ. ягон на итари дорӣ, на утари дорӣ, на дигар чиз дорӣ. ҳаме қадар китоб мехонем. 40 минути дигар мега ки 1 минути дигарам бошад, бояд як чиз дигарро бо ҳама бихонам. хонаш библиотекай, хонаш дуруни хонаш да и тараф китоб задагӣ, тараф китоб задагӣ, тараф китоб задагӣ, фақат мехонад. конечно у дунёро управлят мекунад. аз мо чӣ кор мекунад? мераванд дар соҳаи намедонам, фарз кардем дар медицина мераванд, мехонанд, омадан дромадан дар ҷои кор, тамом бисмиллоҳи раҳмони раҳим кабинет арендара гирифтан, ягон аппарат папарат пайдо кардан, овардан, задан то охири умр шаку дига таҷрибаша яъне амун касбшаку боло намекунад. то охири ҳаётша бигем чӣ кор мекунад? то охири ҳаётша фикри ғорат даст. то охири ҳаётша дигар наму касб қатӣ мега бояд ман ғорат кунам, бояд ман бидуздам, бояд ман бигирам, ё ки таможнӣ мерава. чӣ ба системаҳои мо кӯҳна мурда мондаги аст, иваз намешавад. сабабиш ҳами аст. барои чӣ? барое ки таможнӣ да даромад дига тамому булакбар бояд пул кор кунад, пул кор кунад. мо як мақсад дорем, бихонем то намуҷара бидроем. баъд аз даромадан оянда тамоми мақсади мо дуздӣ аст. булакбар. яъне тағйир додан, илова кардан, иваз кардани зиндагимон, хондан, бигем агар соҳаҳои мо ки мехондан, яъне ҳазор чизҳо илова мешид. имрӯз дар зиндагии мо ҳазор чизҳо тағйирот меёфт. мутаассифона ҳамин чизҳое ки ман қайд кардам, аз мо фақат то ҳамун даромада гирифтана мехонанд. ё ки нами духтурҳои мо ҳам чаро медицинаи мо рушд намекунад? сабабиш духтури мо то ҳамун ҷои кор ёфтан, хонданаш мақсадаш ҷои кор ёфтан, ҷои кор ёфтан мақсадаш я ҳаёт ғорат кардан аст. тамом. тағйири илова даровардан. ин ҳамиҷаи нами мардуми аврупо ҳам кор мекунанд, ҳам мехонанд. то охири умра кор мекунанд, то охири умра мехонанд. ҳозирам ман биқаб любой 50 сола, 70 сола, 60 сола, 40 солаша биқаб, ҳозирам студенте, ҳозирам ҳам кор кардиста. кор мекунад, мехонад, кор мекунад, мехонад. таҷрибашона боло кардан мегиранд, боло илм, дониш, фарҳанг, малока, маданият боло кардан мегиранд. ё намеган худо раҳмати бобои ма бигем зиндагиши тарӣ буд, ма традитсия карда ура қапида дар таърих бирам зиндагӣ кунам. не, ё дар таърих зиндагӣ намекунанд, ё дар реал зиндагӣ мекунанд ва ҳама вақт бигем ки мехонанд, меомӯзанд, и кашф мекунанд. барои ҳамоам ё пешрафт кардан мегиранд. мо бигем гуфтам ку мақсади хондан ҷои кор ёфтан, яъне ки фалон чида мо стремитсия мекунем, таможнида ё ки милисада ё ки фалон ҷода кор кардан, даромади далши дуздидан, дига ҳеҷ кор накун, фақат бидуз пула кор кун.
پولا کار که بدز خانه بساز دیگر بساز فلانی بساز دیگر بساز همین فقط همین نفس ماشین بخر دیگر کار که برای که اینا دنیا را کنترل دارن سببش گفتم که اینا ماشین های نمیکنن یا ماشین های نمیکنن 40 دقیقه را در درون اتوبوس کتاب میخونن یک معلومات دیگه پیدا میکنن برای همین یا دنیا را اپراولت میکنه و ما باشه میشینیم گفتیم هم گپای بابای ریشدار میمونیم در نام پیشمون شیشتگی یوری یهود پروای ما اتر نداره شش تا کتابش خونده اینا می ما اتوری دلبایو برا اونم میگردیم دم اینامی ریشدار گفتیم هم گپا که ما را پگا بهشت میریم گفته اون مردکو اینا دنیاشونه بهشت ساخته است سلامت باشین دوستای عزیزم اگر سوالتون را جواب گرفته باشه امیدوارم اگر در زندگیتون فایده کرده باشه چیزی هم خوب است برای همون خدا نگهبانتون باشه سوالای داشته باشین میتونین رها کنین و لازمی باشه من جوابتون میدم خونتون آباد سربلند باشین